10 porodica dobilo je danas ključeve od novoizgrađenih stanova na Beranovcu koji su namenjeni izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ovom najznačajnijem događaju za pomenute porodice u poslednje 3 decenije prisustvovao je gradonačelnik Kraljeva koji je uručio nekoliko ključeva i naravno poželeo dug i miran život onima koji od danas imaju svoj krov nad glavom. Danas je veliki dan za 10 porodica sa područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji će u ovoj zgradi naći svoj trajni dom. Zahvaljujući donatorima, zahvaljujući Komesarijatu za izbeglice, grad Kraljevo je u prethodnih nekoliko godina izgradio stanove za zbrinjavanje izbeglica sa područja Hrvatske, Bosne i Hercegovine i interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, a deo stanova obezbeđen je i za domicilno stanovništvo slabog materijalnog stanja. Kraljevo je prihvatilo desetine hiljada izbeglica i raseljenih lica sa područja bivše Jugoslavije i po tome je grad koji je u Srbiji najviše novih stanovnika dobio sa ratom zahvaćenih područja. Prisutnima se obratio i njegova ekscelencija Urs Schmidt, ambasador Švajcarske u Srbiji, a zemlja iz koje dolazi je jedna od glavnih donatora kada se govori o ovakvim projektima. I am pleased to note that the program is on track. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je regionalni stambeni program danas na pravom putu da ostvari svoje ciljeve. Do sada je 9700 porodica iz regiona dobilo stambene jedinice preko RSP-a, većinom u Srbiji. Srbija je također blizu dostizanja 90% svih planiranih ciljeva regionalnog stambenog programa, što je zaista impresivno. Želim da posebno istaknem očekivanja Švajcarske da će data stambena rešenja biti održiva i da će nastaviti da odgovaraju na potrebe porodica koje žive u njima u godinama koje dolaze. 25 godina nakon rata, nekadašnje izbeglice sada konačno mogu imati dostojanstven život koji uključuje pristup sigurnom smeštaju, školovanju, zdravstvenoj zaštiti i zaposlenju. Ipak glavni donator, zahvaljujući kome je mnogo porodica tokom godina zbrinuto, je naravno Evropska unija, a ništa ne bi bilo moguće bez podrške jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru naše zemlje, kao i lokalnoj samoupravi i ostalim partnerima. Kao što znate, Evropska unija je do sada uložila 193 miliona eura u regionalni stambeni program. Izuzetno smo ponosni zbog toga i mislimo da to u stvari dokazuje posvećenost Evropske unije poboljšanju života svih građana Srbije. Ovo je jedan konkretan program na kome smo dugo radili i koji je pred kraj. Izuzetno smo zadovoljni što je Srbija zaista pokazala jako dobre rezultate i kao što je ambasador rekao, uskoro ispunila skoro 90% zadatih ciljeva. Kud ćete lepše nego kad dođete do situacije da zbrinjavate ljude koji nakon 27 godina od završetka rata se stambeno zbrinjavaju. Dakle, to je previše vremena i ono što mogu da vam se izvinim u ime jedinice za upravljanje projektima je što ste i ovoliko čekali na realizaciju ovog konkretnog projekta u Kraljevu, jer zaista je bilo dosta problema, ali što kaže naš narod, bolje ikad nego nikad i došli smo do trenutka gde ćete sada nakon nekoliko minuta ući u svoje stanove i započeti jedan nov život. Najvažnije je danas bilo vidjeti lica onih koji se useljavaju, a ona su pokazivala sreću i zadovoljstvo. Ovo je važan dan gde mi u Komesarijatu uvek imamo poseban osjećaj kada vidimo kraj i rezultate onoga što smo veoma posvećeno radili u prethodnim godinama. Ja bih da se zahvalim za stan i želim svim stanovnicima lepo useljenje. Komesarijat za izbeglice nastavit će ovu svoju misiju i put i u narednim godinama, sa jasnim ciljem da koliko god to bude potrebno, neće stati dok svako raseljeno lice ne pronađe trajni dom i ne bude obezbeđena svaka porodica.